Arratsaldeon. Zorionak beste behin kalera atera garelako gure eskubideak defendatzera. Mila esker guztioi. Gaur ere, kalean gaituzte ez ditugulako murrizketak onartzen. Ez dugulako onartzen eta ez dugulako onartuko oinarrizko zerbitzu publikoak kaltetzea. Gertatzen ari dana berriro ere salatu nahi dugu. Zerbitzu publikoak jasatzen ari diren eraso sistematikoari aurre egin behar diogulako. Eskubide sozial eta laboralen murrizketen aurrean eta lanpostuen galera eta enpleguaren suntsiketaren aurrean besoak gurutzaturik egoteko prest ez gaudelako. Bereziki salatu nahi dugu Lakuako gobernuaren oportunismoa. Bere jarrera gezurtia. Ez diogu onartuko eskubide laboral eta sozialekin jolastea. Badakigu zergatik dioen López jaunak ez dituela Rajoyen neurriak aplikatuko. Langileon eta herritarren gehiengoak argi azaldu duelako ez dituela murrizketak onartzen. Hori esan diegu behin eta berriro, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroko gobernuari eta baita Madrilgoari ere. Hori adierazteko mobilizatu gara, lanuzteak eta greba orokorrak egin ditugu, eta milaka lagunez osatutako manifestazioak burutu ditugu 3 urte hauetan. Badakigu zer dagoen jokoan. Horrexegatik ozen eta garbi adierazi nahi diegu ez dela nahikoa Madrilgoak ez aplikatzea. Hemen bertan ezarri diren murrizketak atzera bota behar dituztela. Murrizketen gaineko dinamikak hondamendira garamatsalako, bidezkoa ez delako eta krisiari aurre egiteko balio ez duelako. Ez dugu bere diskursoa sinesten. Ustez, autonomista eta oinarrizko zerbitzu publikoen defentsakoa. 3 urte daramatzate murrizketak egiten Madrilgo agindui men eginez eta bertan zehaztatutakoak ezarriz. Beraiek okertu dituzte zerbitzu publikoetako langileen lan baldintzak. Beraiek ezarri dituzte soldata murrizketak, enplegu suntsiketa, lan hitzarmenen edukiak ez betetzea, lan baldintzak, bajen kobertura, erretiroa, ordezkapenak, aurrekontuak, ez dute inolako laguntzarik behar izan, euren ekimenez inposatu dute dinamika hori. Eta bat egin dute estatuan ezarri diren lan erreforma eta pentsioen erreformarekin. Bertako langiloi horiek guztiak inposatuz. Ez daitezela orain ipuinekin etorri hauteskunde aurreko giroaz baliatuz. Bueno, enhorabuena porque una vez más hemos salido a la calle a defender nuestros derechos. Gracias a todos y a todas. Estamos otra vez en la calle porque no aceptamos los recortes. Porque no aceptamos ni aceptaremos que se deterioren los servicios públicos básicos. Volvemos a la calle a reiterar nuestra denuncia porque tenemos que hacer frente a un ataque sistemático, el que están llevando a cabo contra los servicios públicos, porque no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados ante los recortes de los derechos laborales y sociales y la dinámica de supresión de empleo y pérdida de puestos de trabajo. Queremos denunciar especialmente el oportunismo del gobierno de Lakua, su discurso lleno de mentiras. No les vamos a permitir que jueguen con los derechos laborales y sociales. Sabemos por qué dice el señor López que no aplicará las mentiras de Rajoy, porque la mayor parte de las trabajadoras y trabajadores y de la ciudadanía hemos dicho alto y claro que rechazamos los recortes. Esto es lo que les estamos diciendo una y otra vez al gobierno vasco, al gobierno de Navarra y al de Madrid. Nos hemos movilizado para manifestar esto. En estos 3 años hemos hecho paros y huelgas generales y hemos hecho manifestaciones de miles de personas. Ellos saben y nosotros también lo que está en juego. Por eso les decimos con toda claridad que no basta con no aplicar los recortes que se dicten desde Madrid. Tienen que anular
los recortes aplicados aquí, porque la dinámica de recortes sobre recortes nos lleva al desastre, porque es injusta y porque no vale para salir de la crisis. No nos creemos sus discursos ahora autonomistas y de defensa de los servicios públicos esenciales. Llevan 3 años recortando a las órdenes de Madrid y recortando aquí en la misma línea. Son ellos quienes han empeorado las condiciones laborales de las personas que trabajamos en los servicios públicos, quienes han impuesto reducciones salariales, destrucción de empleo, incumplimiento de los contenidos de los convenios, recortes en las coberturas de IT, jubilaciones, sustituciones, dotaciones presupuestarias. No les ha hecho falta ayuda de nadie para imponer por propia voluntad esa dinámica y se han adherido a la reforma laboral y la reforma de pensiones impuestas en el Estado, imponiendo todas a los trabajadores y trabajadoras de aquí. Que no vengan ahora con cuentos, intentando aprovechar el ambiente preelectoral. Eta irtenbideak badaude. Eta beste irtenbideak badaudelako guk ez dugu etxiko. Berriro dirutza ikaragarriak emango dizkie bankuei. Berriro orain bankiarekin egingo duten bezala, aurretik milaka milioi euro desbideratu dituzte fondo publikoetatik, zerbitzu publikoetatik eta gizarte laguntzetatik lapur horien poltsikotara. Berdin zaie langabezia gero handiago izatea. Berdin zaie euren etxetatik jendeak kaleratzen dutela ikustea. Berdin zaie gehien behar dutenentzako gero eta diru gutxiago izatea. Garbi adierazi digute zenoren eta zeren alde egiten dituzten politikak. Betikoen alde. Ta nahikoa da. Guri ez digute zitiri sartuko. Basta ya. Nosotros les decimos que ya les vale y que no nos van a engañar. Las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y de la mayoría de la sociedad vasca son muy concretas. Primero, que no acepten ni apliquen las medidas dictadas desde Madrid. No nos vale que nos digan que no les gustan, sino que no las apliquen. Segundo, que dejen sin efecto las medidas restrictivas que han tomado hasta ahora. Las impuestas vía decreto, las impuestas en diferentes sectores, los recortes aplicados vía presupuestos. Y tercero, y básico para nosotros, que modifiquen las políticas fiscales y refuercen los servicios públicos, que hoy son más necesarios que nunca. Hemen, Euskal Herrian, Gipuzkoan lan egiten dugulako guk bertan erabaki nahi dugu. Euskal Herriko administrazio guztiei egiten diegu deia. Euskal Herriko administrazio guztiei, gobernuari, aldundiei, udaletxe guztiei eta gainerako erakundei murrizketei aurre egiteko exigitzen diegu. Eta berriz, gaur, argi eta garbi esan nahi diegu, ezetz. Ez eta ez, murrizketarik ez. Zerbitzu publikoak indartu. Mila esker, animo denoi eta aurrera. Gora euskal langileria eta gora zerbitzu publikoa. Bueno, arratsaldeon. Orain ekitaldia bukatzeko 3 bertsoko abestuko ditugu, 3 bertso reivindicativo. Decía que vamos a cantar 3 versos reivindicativos que yo creo que tenéis todos entre manos y bueno, pues a ver si entre todos cogemos bien el tono y adelante. Garai txarrak gureak betiko etxaiak jodu erasoa ta herri langilea ondoratu goa lortutako guztia desagertzen doa beldurrez bete zaigu egunerokoa ez dira pasatu berriro oiua ez dira pasatuko berriro oiua zerbitzu publikoak ezinbestekoak garailatz hauetan urteetan lortuak langile denonak eta denontzat behar dute izan suntsitu nahi dituzte krisia aitzakia defendatu ditzagun
indar guztian, defendatu ditzagun gure indar guztian. Hau ez da hemen amaitzen, jarraitu adorez, erantzun kemenez, borroka da bidea, ez besterik uste. Batu gure indarrak matxina zaitez, esan dezagun denok ozen gaindarrez. Zerbitzu publikotan murrizketarik ez, zerbitzu